Osei Aboagye. Yentie way. Mama Chow Kalumba because of Kalumba the legend. The Diana Sabi Sibiano in Saloon. Some man Fran and Chetan in Moya Daniel Shamo and some of women and at the time of Yamaye. Sometimes and then it would be at all okay in the flower for 5 years. The Judiciary and some of my country in the Akana Kuma or the sister. And then it's Shamo, I'm going to say, Mamma Kolo. No, okay. Hello. 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 Baby, I'm free man. If you can cry Bapa. Hello. Baby, I'm free with you. Come on, we vote already. I mean, I ain't you. Yo, of course, I'm on money. I do my dassy. And Nidiano. Oh, was the I'm a show, Papa, I'm a stress. I'm in Yamo. And Nadia Swan to Candy Walker. Oh, I mean, free from Antem. A voter. I mean, I ain't you. Oh, I mean, TV. No. Hello. Hello. Baby, I'm free with the Katachi. Hello. Oh, if you did so, do baby. Hello. Hello. Obuasi. Yenti o Katachi. Hello. Hello. What you can yenti o? Oh, your best ya na mo fra mo ntwo mo ho free TV no ho ana radio no ho ni nkomo ebebo apa. Hello. Baby afre majo so ma me baby afre udi. Good evening. Ghana for so wote. Oh, Debbie. Samofra ye besere mu enye nne ye kasa asemwe. Twe ho free TV ne ho, twe ho free radio no ne ni nkomo. Eye tie. Yemfa de. Hello. Good evening. Majo so ma me baby afre udi. It's a preference from your friend Becky. Yentio. Papa, and then Asem Mpe Nipa, baby, I'm a shaman. Now, so no, I may unshram on your moccasin. Amen. Falumba, Winchiana, mammy. And Winchia Aboagye Oforisuo, so my men and I. Actually, I was sorry. I am a certain so. Yes, salt chain or chainsaw. Papa, they come how I'm up with the son and my door, my mammy. Asem Mpe Nipa and there man on your open slana would sit there and be a cinema. You could, when you do want someone more, or see a good letter, I give you really good. Papa, let me get a banana back. Na atubri dia di na me kai sase mo se me current thing dan na me pura dey as the no na menka no tu ya na 7:38 Oh me shi me ma na me ba na shi me ba ni wo bi sa me mama I just found a lady. Oh Papa, the cashier radidian with them so all the money was the family of Romano. We now put them to so far on the war for them. And she, I dear, what for me, what bravo? I will say now, what the other to get back. And you are with the swimming, and the poor. The woman managing Yama, that two will be a what to make the
Edi amani pako. Nyame siya mwadi. No on kamo hu. Amen. Amen. Hello. Hello. Baby afrefre udi katechi. Me katechi say be kwa ye femi akosiade. Akosiade yenti o. Ofurisu. Ofutu no. Akama kuma na papa. Eya sempetu ofurisu. Itaati program na papa na me friend bi a me dan kam. Na nyame ado me dan kam ne. Eya Asem Mpe Kuma so. Ye da ma se me ofutu. Ene program amoye. Okay, yes, we are damasi semutie ye kama pa. Hello. 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 Aso good evening. Manje osoma me baby afrefre udi. Aso me ka fesi nyane. Yenti o. Me ba cho mo program no ma sha e dia me ese me fra me nyamo. Ne de me nyamo na mpata me ka me experience kaka. Na me ye adwuma wo baby na lady na me ne ye adwuma no. Edi hu dance ye kire me boss. So oye good. Me da na ho so no. You what na? Na o ma take me no position there ma lady na na me no ka se me fie. Nti komo amodi ne manager. In fact, I can't yaw pa. And this is Shiram. Ya the production la no ebeto TV no so ya no afre ne hu kwampa e betumi afa so aboa wate. Okay. Hello. Okay, yeah. What I mama papa me ma school na. What's up baby? The can say mo den Sompa no go nti ya. Ya na atifo so kire wo madene a. Ya na enyia ye pa. Ya betro mo say bi amuka. Ya o luwa TV no. Wo kienti o madene TV na aboa ni me da. Sa pepe. Na TV so a ye kan de bia no se Ghana for ya so den. Ayampo. De bia ye ka. Ya no mpese o mutie wo mo ho. Ya mo twom ho na enya akono. Hello. Baby afrefre wudi. Kasa fi jobo farmer. Yenti o katachi. Madam ni program a wota moma futu no koma ye pa na kuponensiam anya mo kese ujuma pa mudi. Okay, hello last caller. Hello. Last caller baby afrefre wudi. Mpacho ye frame kwa gna abroko Sefia Juefu nyina ho ye bra yima ya chia ne ma metene nka che. Ma te papa papa metia na ma opa mo afemo. Etio. Ayumle de menso mentia no obi afo na men comment so. O ma afemo e me kure adabo na ye bolu. Yan san se e sport na ye so. O no was saying esi. No o be ba ko mi ansa na what ni akutia into papa na so akoni. If you know to biala aboni onye gidi fenyame etiase. Ayumle mo nyame yeduma me. Okay, ahani adio futusem no enyina ebesie eno nti no asem ye ka atwo se ye den ya wuye nkunimdifo eno nti ade bia odo nsabe som bia no manyankopon emrem ne bompaye ne onto nsupa emfangu so na sene a esira ye twa a awo emponche awokura wani da so se ebefefede a yankopon onyuma da biarada yako computer so dwedie emna sisia Bro nyadru obiemu eba ne sei enyanka ne erusi na ya rehose Bible say the ohunu mobroni mobon but ya fam awrade enu nti na tara 1 media wa Sompa kumasi Sompa sunyane Sompa nkransa afie bia ye de Sompa che ebrem na yanko aye ntumi esanse ba kofo nsa ntimi nkata awrade ye to hu afre obi bia se Sompa ache 2024 eba so live December bosume ne da etos dunkru eye da ya wada ye bebo dwatrada Sompa
Sompa Kumasi Swami Enromo Hotel opposite Heya na fei ekunafo no dia mode bedom ye dia mawo ni saint wo ontuma wo emu wo anwa wo betimi dia brain e wo Sompa Kumasi Swami wo sunyane so wo betimi dia akosompa sunyane night market ho enkransa so wo betimi dia akosompa nkransa Ghana Commercial Bank building no mu ho na se wo kresika na wo pesa wo de bedi dwumadie ibia number wo de sika ne betu so 0598559802 0598559802 Edia beba ne Blessed Foster Anatara One Media Sompa fa de amuye won ko fi so mu swap e fi se de amuye ti se bi si ja se de ko ma mi na fo enyanka emuro o mu ni bi so no kan se o mu ni bi mi yo ni mi so so mo de atama ma so everybody won shira mu Bible si go who perform everybody be shira se mo ku yo perform everybody shira mo anu ni mo kese papa mi so be mo kese pa fa ho se dwumadie mu na proposi prempa obo adupɔnkɔ mu onyame anadoye dɔso wɔde bɛyɛ bambo ama woni wabusua Sompa akyɛdeɛ 2024 enyanka ene ekrafo ne so ɔmo bedidi Abode ade Tinema no tutu no oba mi tini kura so wa ayo senior me ade adan Herbal product I am de bia me na no mu no chef dan Herbal product we dan extra we wono ma wa ho tutu ni na ebeja senior na misisi ni nso e misisi o ene o se o problem there senior o se dan proke okay so wonum dan proke okay sisi ya we ni na ebeja sa we dey nyame shira come on do back when dan Herbal tonic woni ma duro minum pa na se na mtumi ndidi na mtumi dan so me nie bi no me no o chale me taibo pa sa sia dan fight okay na so koko ya bi betana me so ma me je me ho enje me ja me na amogya nko a na afi ese fifi me to ntimi kura amfa me to ntena se na so me sia dan fight okay aboa me pa yini na fi for ma yeti ma dem ho senior fifi ti start it boy go Enre oba pemfo oba o ma akwara no fo ni akwara wo ni mfie dumienu entumi num bi ubenya bi wo Herbal shop and pharmacy shops a e wo man mu freyen e wo 0244017556 ana 0266593330 FDA ajebedie nkrato yi atu. Here in Ghana, when it comes to chicken, the good old days are back. Why? Because Boris Beast Chicken, BBC, is here. Yep, give your family and loved ones Boris Beast Chicken. Fresh, tasty, delicious. Boris Beast Chicken is produced right here in Ghana by our cherished poultry farmers with support from the Ministry of Agric. Get whole frozen chicken, gizzard, chicken feet, chicken neck, and chicken liver for those special family meals, buffets, picnics, funerals, and all restaurants. Get Boris Beast Chicken. It's halal, so everybody can enjoy. Wherever you are, call Boris Beast Farms hotline 05-444-444-53. Ask for our branch that is closest to you and come get your chicken. Boris Beast Chicken, BBC, proudly a Fiakoko. Kofi Upon Ministries at the Jumedia Cassia Yatunidin Apostolic Visit of Apostle Francis Amuakwata, the movement of powerful prayer, healing, deliverance, and testimonies. And Brene Yawada, 14th November 2024. Now here for Yano Kumasi Prempa Assembly Hall. A radio menu say K 12 p.m. sharp. A hot no banya kwenya when Yami Diu for Kukurifwe, Edin Shiapunimpu consultation. Na Nenumbre no 5 p.m. Na Apostolic Visit Jumedian Pomponsono Ashasia Gidigidi. Nyame Difu Edubedi Sine Naso. Any Prophet Roland Kofi Upon our that Grace Fire Worship Center. No. See Apostle Francis Amuakwata. Why you ready? Say to be a member. Munji date into one day, 14th November. Okay. Of being Kumasi, my bad to redeem. Say that it's Kumasi for Jala. Baba, what we do? Oh, can I say what? 6 no more to work. But you made the Mamma the Abreu. Oh, yes. Yeah.
Okay, when you na kokko searching komo. Me producer no nkwasi asem bia wo di no. Ahwe adako me am broadcasting no. E be ne nwanwa. Say ansem we bi ne kekan. Ahwe adako me broadcasting kuruma. Mama police a che no. Eti. Yo tete tubafo e baboye ntaba mu ye nam soro ye sai enam fom e chino bi abusa me chirichiri ni mu. Kokko search asem no. E chiro bi obebusa mbia sa da producer de no ya me chirichiri mu. Bafo ye nam soro ye sai enam fom nya senketo ade oba no nya ba sa dumadi we wani mire ya ntimi maso me ma me we na no papa se de ne wasie mu na no me hu bida nipa wa mu na sa aje se bibi ana koma enya asem ketwa na so Sompa Asem Mpe Nipa ye batampa heden ya ye ya ne betumi aboa ma me empom te sei ne frɛ wo sei Pacha femi ekwenya akon abro no mafiri hin ne ba ye Pacha me fi tepa na meti ohwim o firi tepa Pacha ye frɛ no tepa Pacha ampem eye me yonko pa tepa man hene wo ye nipa se Pacha ma me no akosem an ne se ya odi abeda ye se ye ni betumi aboa Pacha makosem ne se Pacha almost 16 years na me wa kra me bo me bra na me shia be me bia na efe no kwabran sare na okachem se oni me betwa na me ti ase ne tena na mpacho me ne tena mu no yinsen kobai ti yinsen kobai ni ma me tena na obi bere to manim se be me ya kofa ni die emwa o yira wo na wo efisa ma hu sa wo to enkola afofro ho ne ma e de akomo obi na beka cho se sa be ma kwabran sa no yire o yire na o to enkola afofro ho ne ma ti mususu se oba o yire kra wa wa to ne ma nti hwe so amfa ne ma na no na se de make e ye no kre ti mdi mane tutu for ma ne ma no so amedi mi ho ti mi busa no peja ne safo ne ka kin se me wo yire ka me kwa me tuka akra nka me mabiem ti o kan asem yi na msi ene seti sanga ontimi emmo se aduan timi yi mani free so na me no wo ho a tinyin ne kwa na ni ma nya be 5 months 6 months going no kram se o be kumase afi wa ma bi mante nka bi ko si se me de wo ye me wo nya 3 months so wo kra wo se wo ba kumase no na wadi bosume sei 5 to 6 months ena wansa man kana biem pacho na wo ye da hwe wo ho ene me brai papa kom ni ahun che de me fa bi mu anso na fofo na me anso me ye ti me na fofo a me bo mo no mo so bo a me data ni mu nti kakran ni mu na me wo ye me fere mo so no mo se na je sa wo san akọ komase honum ti me fere me sister no se ene bra na me fere ono so se yo bra ti mpake me ne ma ye tena ka me te ka mu nyina ye fere be me wo se a me wo si a wo beduru a ma me na sa tamo wo kra no se wo kra wo se wo ba kumase wo nyimu no na o mane me na ede na na akọ maternity na mpo wo ye ho na be yu free maternity pa cho me wo ye madam fo bi e fe na course o na be yi mi tua hospital bills e free hospital honum nti ye ba no me be duru kumase nso ye duru asafo ne afra wo ya fe se me wo check mutimi ni kumase na ja me frɛ me sister no ni kunu tu ka no be fa me no de ba kumase e betena anomanyo ti be 1 week sama fe wo bai na wo de 36 atobanche body bi ti me sister kunu lucky se be bia be ma no e de ne ho asi a wo ye adwuma no ho na me sister nso so e kunu ne wo nyame so etumi yen sankyere ni o ti me sister kunu na no we de minim no kan o mo kan ya no se be ma we die on emmoa wa bra boda oni oba na tie na ntokwa ama oba na kura free ni side nti emmoa wo ne so ne beta na baji ne mom na be fie bi ma me kura metu afrifi hase ena o kansa ba me ka che man pen bi no se obi ana na oba de man o enfiu sister kun to oba na ode ne ma ba na maje ena me sister no mu enyoma bi se na ode ba obi a no wadi dwa body e banche no ode adwene no ode scatter series no ode abafi ono nti sa na maje na me sister no mu tu manaju best 8 o'clock and na obi for so Jimmy and I'm cutting now so no mun so ehwe ne me ekoso na no mun so atume to mu satam de na won konkran biem pacho de ye be na ekoso a enti no obabi a betena bia no ne atu ho sa me kotena ho a me oba atama wo peche kita battery months
na ma betena obi nchen na wo ho a be ma no kokoam na ode niam bi aba wodi 30 series ni niam bi aba na mabusa no na sa wo yire na be fa no kwa si o me ba be fa no mi siesie danti ni pakro ne ya asibe de kire ma adwene so mintimi na o matumi sa na afede ekoba asem sister ni bre se ene pedan ye de e fama no eno pedan wa be kwa sare no pedan fama na mintinam so ntim be fama ko ba bi o tevia na ko ha da ma ma abrepo na mko tenam na abrepo ho no me bre yi tim ko tena abrepo ho no afi ho anu adi dwa no de abasa na no woye ni dwadie so de efe sope dwadie o ko tek no ba no de tetesi di na aka ho no de aba wa ntuma nko 40 da bi no de aba sa ntimititi abrepo no me ba ni nyini kakra no na me yese me ye mo ba no be dwana no mfiro me pese obeye adwuma me pese me ba bebre na me ti dem afi me am timi se kwom so ye de we me pa yi timi fero ani hu me ba no be yare serious ye da kwan ko to hospital be onu ye nya obi ntwia me fero ayi sa atem 30 city tia e di 2 years na be me ntwia sa scan timi we oba onu so o sheshe kakra oba na wakoye fine no abadam ho no o sesei pacho o shekakra o shede yi onum niema na so bi be she mosquito kwe ha so de pam ho bone pacho onum nyoma bi ti se de shisha wi nsa na wanum ene obeba dem ho no abaye na onu asan abeda nyinse wa beda danim pacho ada na obehan ma wonu wodam so bibi koso bibi be koso pa visa wonu ede no na waba na ade na wonne wo ho pacho de tetesi di ni nyina eche ne yaw utra ne atu nyina no asa beda danim pacho ani mame yakone no di for some prayer cancer center akotwetwe komomra sisi afiri se mame nkoma baabi ekeka kɔ no awerehosɛm obam na cheso no num ni wi no anu asan dia besiu so aduane papa bi anim tetesi di eya asem foforo yakone no di for some prayer cancer center akwankyere papa yene no nkotwetwe komo ija kokɔ no aso eye hefa manhia hemboboa ne hɔ ena adie bia de pontumi eye adwuma na nyankopɔn tumi na eye adwuma no hwan so enenam nyankopɔn so babu nipa enam na D4 so D4 papa eyo D4 Samuel Prayer Council Center ono ne yene no betwetwe komo no akwankyere papa memo akwa aba yene ofosu bibia bɔkɔ de sedanka nyame bibia bɔkɔ enwoma ni nyame duru ye ebeba na nse aicho beba be hia bronya no na wo busa me ba dada de me ba asa ma wo se lumbe bobo na ni kyereme se ya amonyo ma beba mo de adi bronya me na se no bia keka ko ni be duru bronya nim beba mo de adi bronya me kura se me ka mai aicho me obi ka kura na yese me me ka mai ntina kase na chi usa de foforo ba nim komone ya odifo jakokɔ na so menhia hemboboa no jakokɔ na so ho na nyankopɔn enam so ma amanfo hawo nyina etu etwa nyameti ase odifo papa bi bae obae ho asa na mekɔ was odifo na yedi wo ho adanse die enna mete ye na me bae me nya difo ni fi se ma tinchini bebere so ma nya results bia nti mete wo nka no me bae no me hu say yes ampa me hia hembobo ana de adanse wa ha no foso wase ni koko no na kyese wa ya afibia koko no wado koko ya ntampa afibia koko ni ntime nso nti wotie ye wa ha no na ne ye kama bi dia afefranto kase bi pie firi mu no enna wase no ene ye obeba na papa ni tua na mo bae no ye kyerɛ ndi onkonkoye no wasi afi ni koko ni se de asi aso no wasi omono de obeba ha ba hwehwe na fi se omono e kan se na to ni tirim eti obeba ba hwehwe omono na aja afi o pe kakra ma na de di bronya eti ofoso papa ni se ni koko ni se de asi aso ehu na maami bi enso bai wono so se na yale akanato na wo ba beduru manhia hembobo na jaba family house a ye kire ni de wonye no se yale na akanato na yale na tena no so enkoda na yale no efiri no so ofoso obi si no obi agini sika wo se wontua ba bi ope bi onfa ne nko wa bre enso beduru manhia hembobo ano nipa na tua ne ka ofoso obi si no wi asuku wonya adwuma nye eniema ye bi si ba ye sa atomani di ofoso on se akrachefo ho
efa akrachefo wo yi 90% esiwa omu na abusua ebu omu ho kapa be akrachefo nso na at times abusua nhye da nya emfaso papa bi amfiri wo mu so wo pa wo mamiensa ba ko nko suku nko akiri ba ko nya business mind ne ba ko nko suya adwuma na hwe ncha nkola no miensa no de obenya mfaso pa firi ne so krachi ni no so na mbobo no ho kapa enso wono na wa hwe amunya mfaso bi amfiri ne so ti maame no o maame ahwe wa wie school na o maame asa ahwe no be 14 years e otifie na maame ne se no wo mpene no wate enka odidi danko odidi da no om say tua light be water be na ya sa han dan a wono say atimu ni tuaka na o say o maame ne se wo mpene no tua na ma oba manhia ahembobo na Jaba family house voso enne sa krachi ni enne wanya adwuma kesi a wo ye na me ba no oba na o say yes me hu say da bia wo ka na me hu say ye wo adifu dwuma na ye wo de ya frɛ ne ye wo de wo sua voso obi wo ho ne ye de code ato na bra bo so ye bibi enya yie sunsum sa ne be daka ho oba ye kire ne de wonye no se sa ne ma ne nyina firi on ekwan ne nyina bie ofoso obi se woni be ma bia bere ekoduru be be ma ne mfa ne nya hwi wasi ni fom se de ma mi kan ya se ba ne ya bere 13 de onkra de onya bi ni ase de dwa be ka no ho ne dwa papa be nti one de na ntiri ye one de no onya bi kura ofoso enso obeduru ye nim no enne nipa na no onfa ne nya hwie no enne wone neti a wasi fie kama wo mutimu asa bia adwuma na ama no awoye ofoso obi se enne chese wo ton niema ye san ho se ni akwa akoto obi de ense enne obeduru manhia ahembobo na Jaba family house no se ne niema na etu aguso afi na ekọ na wie ye no ofoso o ma ye de code ato o mo so aye bekum o ma fi dọọso eduru samre ya afi ye election time ene sa so ye buronya enti no tu anamo na ebra na be yesunsu mu hwehwemu wo manhia ahembobo na Jaba family house anokwasem ofoso ho so di asem de ne se oba o echese oba ya na ene ono an se wo se to aso akọ na wakọ ye adwuma na wo wia watimi akọ ye okuna duane na okuna ma amebo se be man so a wo betimi akọ ye adwuma said ya enyi wadwuma ne moso oho ye nya asode counseling ko a eti ofoso edam krakrakra de omono de wabepie so enya duru ho pe ebesa akọ ofoso oho obi ya nani anifra na eti bubuafo osole HIV ekọ hepatitis ekọ enti wote wo pa wo ye den wa wutie ye wote wo ye den ofoso se ye sa free abrochire kura ba ndi asase ko Israel ta kwaji ahoden asase kura ofoso oba se code no ene papa bi ba ho na na sere wo se ni nipa bi a woni ne bohye entosi fu no nipa na ye wo se nipa no ntosi na so ene wo ko no wo so de ande aye nketinkiti bi na tuatua so enti wo hwa no wo se papa no wona fom no to an no wo ko no ho no ko bu san se ye nyina asase ba ko ne nyina edoso nsuo ba ko ne nyina sagu so na ede na wo de aso beberebe se na meme de anti anso no se me code for Samuel ho o ma nhia ahembobo ano code na ya no maka me kwaje me de enti henki na ebo afuom ha na hwese ebotire ho the code no enti na ma afuo na so sa no ti papa no so tua na ma ba obeje ne de enti ofo so hwe ewi ase ne bibi ni ho a bibia ni ho a esikwa wo ena wo ye kuani na ate wo se eniema nkoyi a entena ho bra ne akira wo de obeye ofoso se wo nye kuani adwuma bi a wo ye biala adwuma ni nkoyi wa wa ne tuase wo sua adwuma na wo sua ne kura wo se wo nya adwuma ne bi ne wakọ eniema nkoyi tuana mo ne bra kumase manhia ahembobo ano Jaba family house na nyankopon fo yaso miye code no ye miye wo so na ekwan ni mie abusua wotimu no wo maame ma wo hunse bibia ye pasa ne ma nkoyie oto wo ye de tumini kabra kumase manhia ahembobo ano Jaba family house ho ne jakokọ na so a tumi ni ye adwuma ho na aba be ka de wo mu akire wo ni asa akire wo anopumasibre ne wakọ akoye ama adanse atiase aba ofoso da bia me kasa de nani abrede eni ye hia na okumase manhia ahembobo ano Jaba family house efi se ba bia duro no enya ahogono so eni enamu
eya ni bra so ne nam mu no enti de na ni abri bia fa number no on frese se 0246 66 71 17 0246 66 71 17 050 45 88 454 050 45 88 454 0578 40 55 19 0578 40 55 19 ofoso ye kumase menhia ahembobo ano ho na nyame gya kokko na so a tumi ni adwuma ofoso se obi wo so akina bre wanante abre na medura ahembobo ano a wonchini nko babia da bi nko babia se wanante pa se wo pe bibia hunu na ukọ baabia na se enye yie na medu ahembobo na nka se wakọ baabia mfa ni nkomoda se wakọ baabia eti 0246 66 71 0246 66 71 050 45 88 454 0578 40 55 19 ofoso ye kumase manhia ahembobo ano ho na nyame gya kokko na so e kire nyame ya adom akokko di ko na me yakasa mete ho okay osofo na eja kokko no na so e kire ya ebeye fantabruta so na papa kan se mebre on sa danse na ekoso no tie so se wa mama nhia sa danse we nyina anya dia obehunu bi eda bia me kan se bronya na eba se de kan bronya na eba amafo kwa ebe kokwan so bebre akwakofa nema bebre aba beton wobusa se de na wosa woton wobusa se adwuma be na wosa wo ye no bronyan amafo kwa na wo ko bia na da bi wo sole nko bi bla menhia boboa no na bebusa de wosa wo soso ye na wankofa nema na megu hono na akire no ameka se yanto so because obreko kra ani akokonyi kra ense ye wadwuma bi wo hono ma meye ebe edeme be kwa animu but omo be ba beye ebe boneka etia de tira mebu sade wasa wo ye bronya yimu sa wa anya ne sa na se akire wankofa nema na ye ka bia oba ebe ye de but won sanya osika o enyi moka nansa na waba manhia ahembobo ano ejaba family house adansi a ekoso no ebro adwene ntiase so wona wo mabubu agu ho ma oba wo sole de ye yi ni firi konfa no chede na ba wonya na hoto no eye bebre eti entnase enka se machina manantia mehunu hwe eye kumase manhia ahembobo ano bla be hia oja kokko no bla be hia jakokko no na ohaw amane dadwene na eda wo so no wosom ne ede adane dawuro na be ma ne bom tan first wo hia no kan I love you but enne wo di enso kra mana na obusa se de na ode agum obusa se de na asie eti solebra bra bebu saneti awale no first na ni jiwom na enne aye bisi basa no bebu sasede adwuma no first no wo start ye na ekosoro na enne de ni nyina asa atikofom no bibi na akoso code bi abetoso bra manhia hemboboa no na yenyi sa code ni free ohaw ne amane no so adanse ne de won wodi nwan ba ohene bia ono na asama kwakodi efikasie mu enfihia bebre o ma bo bedru manhia ahembobo ano no ena no Friday yem kwatena so modi asam na ma no eya ni je nko a eti se wasem bia kwakodi court wasem bia kwakoto baabi na wa ya yen bla beji code no na eko ne ani asem no na susu timi di adanse ni bi eye kumase manhia ahembobo ano ejaba family house eho na jakokko no aso efiri adwuwada ekopememeda anopa no nsia ne fa na awia no miensa na yasole bra bebehia odi for Samuel akwankyere eja na ono so onyi wo ha no amane no enfiri so okay
0246 0246 0246 0246 66 66 71 71 17 17 0246 0246 0246 0246 66 66 71 71 17 17 050 050 050 050 45 88 454 0578 0578 0578 0578 40 40 55 19 Ofosu ye wo Kumasi menhia hemboboa no Jaba family house hone jakoko na so tumi ni ye adwuma okay omna samasema mienu bre na be bi Ofosu de tumi ni ye adwuma no ane na difo aka no Ofosu se wakasa bi se obi de ye fompa be sha ben so nya tiefo denti na meka sa yenua ba bi yetu futu no kan oso obo no homodin wa adwuma na enso obi aba amya yi na firo etesa oni pa brabom obi a wutie bia obi akosku ne no mekuta ne papers na ekuta ne bia sesa nkefa no Ofosu ne wutie ne abrabo no to sa handkerchief white ni bebra because no ma echo so no onfa wani hu because neni pe wo fia sebe o mabo degree papa bi enima de papa bi sebe e be kan se ade hye ne namfom na nkwantete mponkoso nyankopɔ amosa shebre ne na asesa pomodi ne tu anamom be odifo samuel ye ka cho memfa no ma bi ni agro de wiase ne dawo no enkrofo bi dia wonka ho nti bomodi enya nwoma okosua ye ene wanyim nyama ekuta na yasesa wo shebre na nipa de omu a omu se wo de wo anim nyam nanso sebe sunsumu no yada na wo shebre enu nti na meka fo ma obi bia se wutie na bomodi to na mako odi fo sama wo obu ho wadwuma mo Ofosu adwuma wo ye bia na so ani nanso ekwa bi so ne yade ade kitikiti ayi ne fro enye kwa bomodi to na mom wawie suku tifie unya adwuma nye entra faako ene mema boys no bebire dadodo bebire dama menom mesem adwuma bia munya mudwom na moko no na momfa mo mane nante kakra fom ko divorce am okoje handkerchief white ni bi Ofosu beboa eni ba bia wo e manhia ya bomodi tu na moko ito Ofosu manfanhia nyame yadoma se yawada ana yebesa behia okay 0246 66 71 17 0246 66 71 17 050 45 88 454 050 45 88 454 0578 40 55 19 Ofosu wo Kumasi menhia hemboboa no echena yame ya adom akokɔ de ko ne atena se nti wo hawo ne amane na wonamu no emfa ntena ebeye yeye nkonanhye nti tumrika ne bra ne nyankopɔn fa so emie niema so ma ne dia ahinta no yenyimfiri ona ohonto Ofosu ye ko die yakra wo bia okay ya no odi for some broadcasting center and a twetwe komo na ye menhia hemboboa no orofo yenkoi na ade bia dane konua edaye so no yenko na yenkoyi emfamfiri ye so kekede yakwa akuyanim yanim ten ena yeko na eyasemo maame no ofirin knan obeduru Kumasi no abraboni ni ditimsia baabi obetena bia na etu no obehwe bema o nanso wiase no na bema no se wo dwane o se wo tetanu na no akwa foforo onya akwan high dan man no afedi bema no opeso sign oba no eta maame ento high dan man na afi wono na ete dan mu ana pacho dabi na ekoba ne sai na da bia no oba hoyi pacho weekends bia no oba Friday obeba on Saturday obeba Sunday obeba bia okọ ade cha no asaba pacho ti oba no oni me abeye no okọ onu abeye dey pacho oni me beba abehia abeda onu ba abeda pacho wa bra oba no kura so nyini bia pacho dey enti free okọ na ye dey maame pacho enti free okọ no na ese metifie ho na me bre enti afi na nyinsen asan akoba bi ma Abraham bani sua. Enu mu no. Osa anyim obiem. Pachon.
Yawa wo fa mu nyina akiri no. Sanyem na. Enti abra wonyem won na oba na di sei. Satama kra na obe 4 months. Hey. Ana won pasan banyem me. Ma me wonyem wo no. Na oba no 4 months. Pachoan. Sa de se ne woni be ye oya. Pachoan. Nti anu me ka kire no no. Na o papa bi wo ba antama se ya wonti ase. Na o fa ne ba na obe wo me panie ma nyinsan no asei. Asei na meti wono. Nyinsan no say ya wote wo. O ban ba wo mpane na sa nyinsan na say akola ni sha. Na asei. Nti papa no na o certificate and no qualify say wo ye doctor and na wo ye nurse and na wo ye there obo wo pane. No friend doctor no o ti ban. Na hu adura no mo de wo. Pacho da bi no so ya o me wo me doctor bi wo hon ma. Oni papa na ye adwuma no o de na ba. Na so de pane no be wo a wone wo ka ho asem say opeso o se nyinsen no tu. Wone me ka say akola ni sua enti no uni doctor no fititi a won na hwe na ebi. Na ono odie no ofusu odi agu feeding bottom abra emfa results bi ama na. Pacho. Nanti wo sa nyinsen na otugu no nyina no wa nya nsunsuan so boni bia. Pacho me nya nsunsuan so pa. E ma afa die yes na wo ha na nyinsen ase no me wo the etosu mienu ma wodie eyi kanti hospital ma wodie yi ehu ye se ba ma metobo amanfo didi na so no ye nyina kranim te kranim to hwa na ye begina ya kwone kopa mizo drink ne 5G mezani bi na ye mfampa yenum na asem we de abompusa orofo mizo ne 5G mezana ponto ne abadi to no nyina eboa pa Courteous Marketing Agency wo mu na di mizo ne 5G meza eba ye odofo ayi yo no pa de mizo ne 5G meza no ebeboa ema anyoma konka manager Daniel ewo hwan overseas 21st clinic wa mizo no ebusu se icha because supermarket abawa ewa no manyi post office enko to mizo 5G meza sa na mama Esther wa Outcome Royal Ventures Baptist University ebua kwa mizo no ebusu ho na Sachi Enterprise ewa safo bincho ne VIP car park no ene di hwani mu mizo 5G meza kwa Kochi Company Limited ewa poe mantamu Eastern region enko to mizo 5G meza sana KF Kinju Enterprise oni no hotel ene di enhwani mu so am heya wuram di akonu so am no pamango abro sana se ho na KF Kinju Enterprise ho 21st clinic of the moment here omanfo dodo no na ebo mudin na wo bo nsem hia de ma 21st clinic fi so ba ye no wadi dwuma pa siatica na so sisi fa osire mu na akokoma kosi unase entimu yade omanfo dodo no a ena sabre obo siatica 21st clinic abaso wose yade bibre bia de free trinwa no kosi unase obetu ase no de amawo emfidie de abu onso pa laboratory scan na ade ene ade na 15 branches and wo mam hawato apete said ye be ya Ghana for ebenya chefa e wo ba bia Kumasi ya hwan overseas so ne Alpha Radio na ban wo boase Council Quarters called Junction Oko Accra so apopuni mantem mu Dome Market wo behu wo mo ho so nwane Kranza Tachima 21st clinic so nyeminie 0540311311 and 21st can manono obetua from na no mo di enkita ho wo oyadiem omobeba na omababa be ko wo na ye kotu yade bia se sa yade no na kwasi broni friend pass ye eyekoko yade sa koko no eyarefon se na nipa bibire bia da didi ko yemu bia no koko no ebi wo so eduru bia uja ona ya moja firimu ba otrase ya untumi ntra koko na poma to no uja na ya moja ebawu eye koko no wani so wisi udwade ahonama ye ohene yenko ne yenkotu koko no ase sisi yade bia beja wo no wanhwe ye kura no a untumi ntrase no watumi ada yamtim so sa eye koko no ena deba 3 eko capsules koko master ena mekamfo na media ma yemfa ntu koko no ase wate kolinaka badani Herbal Mr. Herbal apidan koko abenya biato eye 3 eco capsules Coco Master na make come from the amount 0546107107 0546107107 ya kwant to seminar express group Canada US UK Australia Germany anasa France na apeso ko Italy okoti apu koti tomatoes no wanya sika dia behwe abusua say ya adesua so kora na wo peso besua na dia behwe abusua ya adesua na apeso kusua so a ye 3 express group na make come for nam dia ma akonto sempa de uyi o mo firi mo enye ye wadesua no enne wadwuma akoyi nyina no kwasi broni krom odo be ko so odo ko ani 0249
0004448 0249 0004048 yanko na nyoma enko enkan emfa eman Sompa chade na duru obi mo odofo yanko makurafo mu wa bra ye mo motoma kato mo daja so yempem anwatin tomatoes ne ntade mpaboa ne mfa manko da nyankai ebeboa pa orofo se okuru ni tenensa na so antumu aye kirewu emfie mienu ni mo ani esu kire mo aye nusuo baye yenim sa afemu mu yani mu ase se yesika fam so dia ene momo number no eni 0598559802 0598559802 and 0241 272 990 0241 272 990 edi ebeba Tarawa Media ana Blessed Foster orofo yenyi bi niemfa mo nkodai ene emakunafo orofo se wo pe office bi na se wadu dwuma mu eho ana dankore mu so paadia ene enko baabia eyesoame anim nyom hotel ene di enhwanimu eya abrosai na office ana dan amekan ewo Sompa orofo se supermarket ye ana se bangia ana se wo pe na ne Herbal clinic bi na person de ye paadia edanimu so papa mianka sa me de mani kotu awisu amehwen santem wakwa hwedan no se de danimu so no enya asem keto akra orofo dwumadie bia wo pese wo de so no edie no ebetimi aboa akwani asa nyina so eno ntia kwai na ye konko hadan opamango abrosa na se eni nom hotel ene di ehwanimu ene krono makwantempon so no dakwa ho pe eno ti ebeboa ma dwumadie no so akonkan pa ye mfra mawe ni ene wo mo enka ho asem wa bra ye koje na ye so yetumi di agi edwuma bank fo no kura ka beboa mo papa 0542 465 365 0542 465 365 and 0244 375 611 0244 375 611 dankra bia efe nemu enso eson papa ebebo ye pa obo Herbal and Medical Research Center wo frewu obo Herbal we kotofofura wa bansuo mu medical catch sen ne research no ohwehwehwe yade no onam wadi mfidie hwehwe yade no wo che yade no se ku no de adu papa e de aka no na yade no atu afiri so yade bai na de ko obo Herbal and Medical Research Center wontumi tu ase na onfa man wo de odin Herbal bitters no bia badwa so a enem sa yade nyina etu ase sisi yade etu ase sa na preke se pada no eno so eboa pa mujawi anim ya dropa immune booster dropa odofo yenkotobi adoa to adumanu eho eno obo Herbal and Medical Research Center wodi odwuma woni sofo maame dokono no ena edi ehwanimu yemfre wo mo ewa homa we so 0257 472 506 0257 472 506 obo Herbal and Medical Research Center orofo yenko na yenkotu ye yade ase eya asem wo Ghana ha o emema bi fa dia de fode o emema bi ku Ghana de se emema bi to twene kwa o ye musa se nipa no wo ne panie no o ye qualified doctor na ye musa se duro ben kra na wode wo mami panie na mpokura ebesi ne kra no enya nsunsuanso bi kra wo na brabom ene ne honam akwa ne biana Mami tu na okofa doctor ne basa no de panel no wo wabeti ana wo de water. Pacha de wo metu. Eye papa no. Pacha. Na wadre woto. Pacha. Di asem no ka kire wansa na wagina di ama ye kofa papa na baba wo panel no. O ka cham se papa no ye doctor won de hwe no. Ne papa ti as won de hwe no ye bibia nti doctor ji nyina ho hie dura. Omo fre na won de ba. Ya de ade wonu madwuma pa. Ah papa ne se wa frim. Pachon. Na unim ni din. Pachon. Your friend say. I'm a friend. But din am the friend about my uncle. Uncle. Pachon. What the bag na edro ni wom ana hihye ni botom. Bag is in bottom no way you know what the I was say. My baby had that. Ah mamme. Se kokoba se ewuduro bi kura na papa tan wa se kanti onti ase bi mu. Obi omuto nduro kan ho ana wo pane ni wie no ano no o mpane na papa na cheche ni nu a ye nto no o nto da enti free wo concern abrabo no ko ye free wo ko no
na daso wa nti bi wa no mu sebio e moja no wa mo kura ntwa no obesa ba se chinchina woni me beda esa ne ma beda sa na woni me ti wonu musa na me sa benye me ba otoso mienu no oba no eno so me breast afede na ekom ne aho kire me de be man ehemachi na me de we na me koton nsuo 30 cities in week bas no fa mantie be kwa koton nsuo sa kozi se o week ni bas no be na ese ma brim na me decide me tam be so ye me ba be wo me fe no bra me pa cho wa kam na me ska me ho o se me your doctor kwasi ni ba no didi matam sa o timi didi watam nyina kwasi ni bet sa betan abla boso de no cancer basa na makate fo eti se ko ba se onyem aya ogugu so enya bi oba na so de amma no ekom no nyina achi mame ekom no nyina achi na de ma no acha no ebra dinyango po enti de sa na me wo me second born me wo no eno so awo kan be wo kan to me friend wo hwim awa ma wo wi obetia o se me ba me sister ti e kira de wo kumawu be soro me sister free kumawu be so be do county hospital e be yi me no o ti wo hwim no wontimi nuru honom me sister be yi me be tia hospital be ansa na eche wo ba be do honom ti ma me fere aba no ko ba yo ka so ko hwe me ba no e fere an ba na me ti abre pon ka chen se me ma ho hwe akola ndi se wa pa cho wo ya ade ma ne ya re hododo do you feel about come and bunko to Johnson or Babesha Colano hospital honum and on him the one son. Tiati fear on mamma time cosun and I can't make uncle pedan for frontier copedan a bono and I say a bonus suntino. Memna metina oshim one and I just said, oh mammy babetana oshim. Tis after media, Ufrin crab by now, son, and they were near and share. And can I be Pacho there? Say, I not what now, me. Pacho, tis a quay, Miss Amberton, Saba Obacon, a money and me and son. What's an end of cow money and me and son? But if not make cry me, mammy. What's an end of Traho, me and son? Abrabona, Cornuna, one show, 112 and the papa mount, a true baby crab when you want panya one name, Ninsano say, to us, only now, pot me and son. But not my men, if you are ambassador, I'll be pancake say, me or Baba could have done to us and metina fakona me woman, man, you know, baby fak. Intimidate me. Asante from my panemo casa with the drew baby and a yemetai. Beman and show ye. Say, Beman wa bought them cranwa. Not just a word enough for a corner now, woman, you know, none you won't call him baby, yes, I. Tis I could say. Akoisa men ti me betina ne fie wo hono wo hwimu no menene te wa na eja okof ne baby girl bi school no baaye sini ba ne baaye na o se oba betene fie hono ti akra ne baaye na me anam gina wa watu no oti me am dem ena se menene ti akra ne resource no o yeso onya agrikens ma me anam di na chi koye ekokope school ni okwa na mba na ka say no mun hide dai biem pacho da bi ni fie hono yeti oni ne see dai no Pacho Debbie. O ba no asi dada. Pacho. Ente se fi ho na wote. Pacho ani. Yenti o. Ti fi ho na ti akra ne ba akra school ba agrikins man na o si grade 42. Ti anke on papa na no be opane no. E kwa hwe grade no si grade we de anyenti no. Akra no man nko school no na me kram kan se akra ebi obi on man na grade no nyenso na woni made. Ti wo de first born ni man nko school no. Ti me anam de ni akra kwa agrikins ma o. Ye kwa we no mo so be kode nam se o free o hwimu kwande emwa yempe foforo. E na wa pe utu suchu akwaso petribu akodua. Utu suma no meni akra ne ko fere form ye bibia ma akra no ko school no nti akra no ko school no ba ya fe me odame dem ye bibia afi wonu aduane ye bibia no akọ hye ne dem no adana msi mame ye didi aya ye ho adem na nyama ye di si wo de enye wo se ye raba me ba maba papa fio enye wo ne wo mma we mu ntina me ma ye de maba ha se ye wo mama yensa no nti wo kan sa na msi yo mate enti ne papa aye na mse bla oba no me fa na se me ankasa me yamba ba word na wa yusu misuro pa misuro ade ahwe me da no me am konti yine dan ye de e fa ma no wontenam e so aba no papa fie e na wo yi dan man wo yi dan man na wo se
sa mama wa yini den amane bana me bana dia obon akola no no obon akonhuma e ma akola no no aduane ati bi ma me ne me so sa abortion no ma me ni enti ma ya asem na wana me bre pa dia me ntimi una ma ya na ye odai ayam ja metia fam kakra me ti se pains e wo ma ya sepa if se nya ba ko mienu e do so pa eduru ba bia na so a wode yi ba no wa ma doctor ahwese akoto ba bia da na me record don hospital mom ko hwe me wo keto an ko aladman ko san yi na ma me sister wa wode no say yi bi ba cho han na esa na me bi di fa ho sa bu a 3 months kwa na entwai na one day se ne eruka kora eni na dwuni na me ne se wa ma doctor hu se akoto de da ba cho I say the doctor ayen ho adwuma. Okay, Doctor Yaw Adwuma dia Dr. Patrick wa ha yene no twetwen komo say ya asem o mema ni bi edin sam bi ha wan hwe yi eno ne duru ba bi a obaka se o kasa e de tie obi we ya asem ansa ne Dr. Patrick be twetwen komo awie no mo hwe ne enfre abrante kwadwa asade ase kwabransade no efiri se ne no obufu ha me so de abufu asi na ya fra na se wanfa ne be hu kwan e de ne be fa so yabema na hu se mema wo kumase ya ene no obetra na no de wa na oyire na so nu wi mi memeka we oyire na ne tie na je so onu bi na be kire wa adwuna ye so be keka ya adwuna kire wo aye tie wo da me ne Dr. Patrick Nkomra efiri se asem no de hu wo mu ne se ukofo obi a onye doctor ema ne ko wo bi bapania bio na wo de ne yanhwe ho adwuma se na wo de na koto ba bi eda na aduane ne kom de so ono anepe eno awo baako wawo mienu ode miensa asoso eno ono okoba na obesem so eno na akoya asem foforo no ye ko ba ne betia kire nkomo kwabena sare wote fa hefa pato oshim etu oshimfo nyansi ya friend kwabena sare wo pato mfen kwabena sare ake ya friends ake pato ye be o mo ateneka me kwa fidie na so ya kwani no Dr. Patrick Ntwetwe komomra sesi ya ni ento ne nkra wo hwimo ya mehwe de obebe ma wo kumase ya Dr. Memo akwaba Nipa bibi aboko una mitumi nti bibi ekoso ama me ne wanse doctor yade nipa benya so yade kuru ya na esanse ukobru ni fita kurum France na akusua haba mu nduro no de omso wadru de tatahwe sa pepe de opa wumpu ni yede kan nipa no a wo sa yare saba sa doctor I try to say yade bi ano den yeni hu nkomo kakra ofise ne na amanfo ka ho asempa medasi idasi de menya kopon so ma na otwe akwa prabetia so ngem Patrick Natural Health ye wo Ashtown Imrum kageti ya hono a bibi MTN for office kase no wono na wate so me kwan na bunkum kwan ketu bi na pa kosoro ana kan free MTN for office na ifie ba ko mienu de to so miensa sefie no am ne wo bibi a kire wadwene a number si ne didi djuma kire to baabi Patrick Natural Health de ye numbers no de ufie ura kra o twere gudanu kra won ka he because we say that we are free na wabeja ya sabapa free ho nti fra book ana pen na twere fatu baabi bibia for wapom din hu bia kire wadwene no o free na e bejo so 020 81 62 351 020 81 62 351 and 0243 42 34 71 0243 42 34 71 number si ne di djuma treto bibia ne bedi nkomo osi yankasa fa arthritis o de o ye odifu eno na mbeka ho asem ena wakan ene na manfo kan ho asem amana ton kwan arthritis ye yare bia ha manfo pa inso to si krade en na jinsem ni over 100 type of arthritis emutu pen e komo Africa ha rheumatoid arthritis and also arthritis two na komo na sayari wen ubohunu baabi a kase ne kase ediesia ade bi hye ho efe ne cartridge anakushin anagregro gegro so kuma abo a anakuma hokwa
hwɛ ne nka sɛ ne dapɔ so hɔ no a ade fitaa bi hyɛ hɔ a nsu fitaa bi ɛwɔ anim totorotoro saa bia hɔ no ɔhaw bi ba hɔ a ne tumi ka so bɛnya saa atwɛt na sɛ wo no obi wɔ fie na menua sɛ ɔda problem no a wahwɛ yi a wobɛka sɛ nipa no ɔmpɛ adwuma because wohu hwee wɔ no ho ɛbɛbɔ sɛ de ha kakra bi na apagya ne ade ba ɔno a wɔte hɔ no wɔte nka sɛ ne nnompe mu ɛmu wie no ɛmu yɛ ne ya hwɛ yale a yɛka ho arthritis anaa rheumatoid arthritis osteoarthritis samre me no kasa binom gu fie sisi a ɔno asi ne fie awie ne fie kwan no sɛ wɔntimi nkɔ ɔda fam tim ɔbɛnante a kyɛ ɔsu 2 crutches no de load no gu crutches so ansa na wɔtimi anante ebi kɔmpara sɛ bi opoma no ɛhyɛ de motom na wɔde sisi wa timi de load no agu poma no so ansa na wɔtimi anante emu yɛ ne ya emu tutu no cartridge na chi kase no ebi kɔmpara de dade awuram sɛ ɛda so yɛ ne ya obi kɔmpara dade nso yɛ yi sɛ ɛda so yɛ ne ya obi hɔ a ne nan kotodwe yi yɛde yɛ hyem sɛ ɛyɛ ne ya obi so yɛ yi dade no basila wɔte pins ɔnante a ne kotodwe no gogoro ase kase na ebeyi mesrawo onyankopɔn de yɛ nkwakyɛ ne a wɔkyena yɛ nhyia because ennompe enkase edidi enini enyanwanni papa di a eno atimi ko no hwɛ menkyerɛ wɔkyiri wo dɔpɛ ball ofi sɛ Messi asemɔgyan the day you know that the fuso munya fractures munya eden tira within a short time na o surgery park so no ma du papa oh hwɛ ye diskakase na akɔtɔ so bobo ball no me yɛ ka nyafe na ebe kokosa bia wo ene se bedu na ball no league ni se na atwam enti a wosi modu papa nom na kase no apan no kase no adwa no kase no a wo no obi na akohiem ana accident na wanya no kase no mudwo a healing term na bedira park so bobo bia tie ka anamboa anoko esa ya boka na menche ochikura esusa no oso bi wo ha obobo na nmabu na bi o nya accident bi ana bi o dim pipra go bi na nsem abu esfa koma mata hwe Ghana ha grow ha o Anamaka Africa grow me na daw hwe me call France no na I thought to say Herbal na e ko kire ade no a different from the area now sa de e bo na duro to gui enna mafu yedudu an kama mu bese mu fi Herbal nan na de glass afa ho enna mrofu wo inside twetwetwa ho edodo ho a ye tu ya ne de kire wade yi yensi na de yi yensi na de yi we na die ni na de botugu no na hade okotifri kire ho no oba enipa ho wonwi anamboa tudo anu ayensi wayende ayire kire waposa no de Habana bata dompenu abuo no so anakasa na abuo no so ne nan no anane sa no 2-3 months obasa no nakasa na yede na to na o sagina park so yede e bo no bo enti so wontima nka nche de bakojo se kojo meti Herbal we na mti Herbal we ena me de tale dompenu abuo du so e ma dompenu yede etimi to aya dompenu emu ya ne ya no cartridge na awie no etimi fife ya owu peno de sanum de ne yede ekọ ena ma ya bre no enti pese mo akia sese eduro ho hwe wonya accident emfie no mfie du afi na kasana kan ho chena yinhia tititia we ko de Nyankopon ya madum me fra nkyere nya hwe nimdia ba mayen capsules uhu bottle no kra wani kra je so ban maduro kase no mu yo ya no okotudu na grogro ase beyi ontimi nante ontimi nkoto ontimi nya hwe onya accident mfie du ni afra kase na kan ho oko hospital doctor say wo cartridge no wo chiri kase no ewe enti wo nante a chodu load no gu poma no so ansa no wotimi usisi ontimi ntrase ontimi nkoto o chan Nyankopon ye yadoma ye nhia titititia bibia ni afra numbers ni eni nkomo ya wo Ashtown emrum kajetia ho no a bibia MTN for office kase no ho na wate so amekwan no agya bonkum ekwan ketua bi na epai kosoro no titititia kajetia ya one way na the first come bi muton agrochemicals no tindi sude ti wura bibia ni a numbers frɛ
yɛbɛgye so ne ama direction no waba 020 81 62 351 020 81 62 351 0243 42 34 71 0243 42 34 71 hwɛ koko how pass afifiri wanim afifiri se bi o ano so ho afifiri be ma no ho afifiri se bi o honam prekesen hwɛ obetumi kwan no munum saa kun oh se bi o mfanche bi no bi didi okọ private a blood nko a ebi kura blood private go ntimi nko be 2-3 days no nko hwɛ na de ehu omuni so when they abegugu ho all them children me hu say bi abisa untu nko private e be say wani because people me bro mu use gas no e fa that's what hard dia o yesi ana o be yesi ansa no hu na de kro no a oto ne mama so chop ansa no ha de kro no hwe die hu ni 2-3 days na wuntimi anya enko gent no die body ni yedi o sa de na ye waste e se ba out na ntime mas out ade na say body no sa fa ntubo so mo that problem no enka wo mo ibi fe tom kakra bi na mo hunam yo mo hene na de de wo mu kra ni Patrick Natural Health ye de ne mo odu mo anfa nkosasa so na bia ete sauce no wo ho e be sa fifi because wo blood no ye mo no be mo yusu ekum mo de mu die no wie se kima aya wani yo hene odo sa yesi abote nati because sauce na ide ewu se bi ko private odi tissue no ko wa nati obo ko possible gan na kokobu no tumi yiba hwe emma biem at least when to menya private crown and I want offense one confess gent crown and once a day once a day uyem beda ho am what me jawda kama abra kokobu no nya dey empiem ma wani ma ya prekese sebio wani oposa obiri ma wo kwan nyina bededi na hwede ehu ni oba ebetwa wawo because if you na wodi enu a ebe ntimi ntom tipa me bra ho nya ba nyina fa fi sa de ntu betima ba me hwa ma bema ebeku bema omo mo sa no ombema no ho wo consulting room a obitime ba pase me nua no hwa de se wo beyi ni be ma kire pa no na ensana fa hu nyina prekese na kwase bi o yiri so ma so ne ho beko obaman sa se bi apagya ne mu na de we guru ho prekese a obayi so mu kura se ne num kura beto ese nya kono wo hu na wo be ma no kura se bi o koso wani nye bi kokoko no ekum be ma no be ho a mbe ma kofom nya afiri sa ade no ntimi srawo bra mayen hwema ye wo Ashtown embrum kaje tia ho no a bibia MTN office kase no no ate so me kwane de bonkum e kwan keto bi na pai kosoro ho anaka free MTN office na efie baako mienu bema de to so nyensa safi no amne wo bidima no si no PM capsules wo ho bema bia waye mbrese konya ko for blast ban ko pharmacy ko Herbal shop bia o so PM capsules Minia, Bema de Udi we so said you. Udi disran what did form. Oh, share. Would you have agro be do? Bema be until Bema be or bia. Me say, who was casted, or car hodo, or ya deben dear bay. Aha, who did agro be do? It's some person agro be do. Ah, never talk about what to top up also. Near for Frampine. Empu ma so dia o aso pa na meka hey ya bubi de bia o oh na hwe na meka no cho ade we wu hia no wa ni ya ade chi na oba yif insukro wo fridge mu no ma na obu afu o bi da o ai jai ento wo be mu ko no na so hwe ya wo consult mu ya tin nsem o ya tin nsem papa ana to twa do mo obi o ti wo say we na o say dey pia we ko nchen na ma mu we
o yale pot so yale pa yale na duro no wonto obeto PM capsule because hwe o de kwaje 3 points masa hwe onyankopon na head aye emani pan ni je na de wo ye nie na wo ye nie pa ade cha ba office aye ade kan kwase o mark exams no see ya nipa no kwase is crown one fancy so wo out me di I know what would I need see apam but one ni ya IS no one fa abanan sapam no utumiti no ene buofu okay ora me cho enti o bemma o pese wani ji de bia wani mi sede ne fie bo yo edema wa PM capsules mienu anopa mienu anwumre wo do didi wi a pe bi da na hwe ade so betumi ada na wo sa ade no this time no minia and this is the first time na call ya se bi oba wife da ho atinje na akoda no so no dabi and this time no wo gina ho wo da ho wo so wem fridge so TV so all them cho and this obama no ni na PM capsules me am ka cho hwe so sisi no ahodi ni ma betuma yes ahodi untimi nye wo ya krebe bo so abre ena so no ne no dia maidi de go ma say all them cho and this wa nyere wo ho a masa 2 points kwa wonko na ade achi enti misro umbe so no begu ase a ko pharmacy Herbal shop bi eben obi a PM capsules mienu anopa mienu nwumre obobo nsem na de man ye dance kwan so and this other ones na se bi o oboso no yiri ko hia na kofa no onunum obo nsi ada wo yiri beba no anada obo je so ko match so no na some keto akra bibi ani afre number si ni nkomo bibi e kire wadwene bia afre number si ni okay 0243 42 34 71 0243 34 71 madam we anani agye nkomo no ho sir se onno madu na ma ne hu results no antina osese yeah do no dey no kra when am catch one one ni ya enu PM capsules me say one ni ya emnemu na nko a na wo ni ya okay doctor me na me ma wie ya wa ashtown emrum kaje tia madam ma ma me soro go okay 0243 42 34 71 0243 42 34 71 and 020 81 62 351 number senior no fra ye bedo first kama na waba akonya akrebe beda ho okay eye hotel ho Patrick Lodge ho obi a wo pay adwuma pay receptionist won be man okay nti se wo obi na wani je se be adwuma wo Patrick Lodge hotel ho no fa 020 81 62 351 020 81 62 351 obi so adama ho towa Patrick Lodge e was fantasy pre-kwan so be a ho bi apesa wo mo ji woni no eno ano no oba ho a be a din wuduwa ni akova kama be a da din Patrick Lodge na mishira munyina okay yene Dr. Patrick ono ene Mpe Nipa o Patrick natural health enum ne wo ho eno ti orofo yenkwai na yenkotue yade ase ama me ne wan say yade nipa benya so a na yade kuro ya yenko computer so adwedie emna sisia Defense clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu oto ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu yenti abaso bo ma gine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketua wo mu gi international awards ahodo wo mu gi local awards ahodo na anu nso na wo mu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni ba bia gi se 21st clinic nko a wo mu dia bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a wo ma gidi wo mu pa no
sciatica and a stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha ba bia wo mo ho fra 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert. Hey sewa me hu acho me na no me bisa ekra so kwa brochu Kwaku, afeina mebeko. Menkrata krani. Hey, ene me ma connection ma for den kofo sika adwane ne wanya otredi dimusa no. Oh, Express Group adarumenti akwanto ayefo. Opese otu kwan kosua dia. Express Group do be call mind be to say Canada, US, Australia, UK, and Germany. Say a tour na se visiting so Express Group do be call Dubai, Canada, US, Australia, and Germany. Mo amopese motu kwan koye adwuma nso obetimi de wako Dubai, Qatar, and South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should make sure you Kumasi Asafule Roundabout Accra and so Omo Carnation First Light, Tema Omo Community 18 Lashabi Girl Filling Station. From more much for ISO 055 555 0067 and 0249 000448. Anyo, said ya fresh, ya nante mountain so, na ya trite ya pom, a freeway, Sompa FM, 98.9, Sunyani, Sabakaya way, na ya nante trite ya pom, and on the 9th of November, Yenina Yeshim, and Opano Noom, our post office, na ya nante afa Sunyang, a mountain so, ya be Pierre Coronation Park, na a honey dra, yay, Abiba up, and Abiba down, Abacoso, Micha aerobics, Yenanim Dufua, or Mekasache wapom deho, and Tisha so say. Danny dear, my papa ready. Had the pound for bank for 80 year for and a political parties in Sadano, Goloma Shifaya ready, Yama for Beba, a fate 10 Ebajagum, the best DJs, Amamonyon Pa, a peace walk. Kainasha no said 90 away, they are trenching Yapom at Yako 7 December, Akotwaba, a Yasumbian Kwa, Abuafoni 3A core capsules, Miso fruit juice, 5G drink, Frimp of Vibes Recording Studio, Anna 21st Clinic. Walk with Sompa, Nantibio, not Tinetine Wapom. Oh, darling, you are always on the. Okay, Asem Papa, a man in Memma, Asem Wagana ho. Na awreho. Se beman de wa free cry, and now one can swab to a beman wo kumase ha. Na tete ne yawa odia wodwa famu. Udi kanye baako ho yaw pa ne o ma wani yaw ya bobia mu kumase abonten so. Na mia wo musa ne na wo miensa ho. Ade benku. Mama tie se o pase ye den ma wo if you say atete ne to so. So I'm pese o sum me. Adam waja wade. Pacha won ne bana na me kan se ne ban ne me nyantokwa. Akwa ndidi matam to me ho ne papa se me ha ma pro me ho kan kan. Papa ne say me ma ha ma pro ma se bon me ho kan. Kwa bena sare no. Pacha sana. Bano. Ne ban mom na edi watem. Sa pacha. Ne papa se na je ne papa no agu animu ase a kire ne ba no o se sei one me konkura ne ba no ha otimi so matel no opa me ho se akra ne hwe me ho se me ma pepe nkotwa mu no opa me ho kire akra aye kwa bra sare no enti akola no ne wodi nkomo anane ne akola ne nyantokwa o se me papa se de papa so wa ha ma pro ho kankan wa se bon wa to nsu ama ho ase no wo size me papa ena me kobo akra na me de yawo yi ne niam tugu ye akra na ye case ma ye kwache mitum 2 days papa no so ba no so be ye ma ko fa police for be fa ma machin be 3 me nakedness me dadem no do mu ra wum a police for na gina ma me sha atale de me kwatum 3 days ja police for no ehwe o hu nyina en de me kwatum 3 days me ne se a police for no wura dem ho no omu hu me hu na wo da ho na afo mu gina ho hwe na wo hye pantie ana mo ka kire me se ha sha hu ne nko sha me kwa ze adabio a police for no bo wura dem ho wa bra wonya kromfo wa bra wonya amroba pacho an eno mo be hwe ho ah ma me asem e di oboa me pacho ampa ma me ka cho me se mo nko asem wo di me nyintum me ka cho mo ko efri se
Oba kra suppose ni kwachi oba onso na ne panchi said so mema panchi ni wan hweye obekwa akoso na hweniem etu da ho na apostifo ni gina ho apostifo ma na mema ka kire me se shawata ya hye ho ne enko me kwa nka twom se me yare pressure so da mo ko menu maduro me wi ameba omo se da omo gina ho ma me hye matale e no omo hwe wo e no me no mdim sik em no mdim ko shemu 3 days asana obeli me no na police for no o me da police for be ya so for lie police so for lie patron mami asem we nyinni patron am papa na wo dampa so me dampa so na police for no wa wo ho patron me eto ma kwa akogina bonte kra siesie ho bra patron da bi da odo mu wura mo melem omba me ho da o na me phantom akata mo omu gina shatale na me se e patron mo nko na me pressure mo me no maduro me ba omu se da omu gina me so sa se me shatale me nko Asem Asem papa. Yakoka positive asem mo. Se de mami kan set sa de a. Mintimi ntwan. Against human right. Because ukrunku na so hu adagye mu kunu so kura na edi watem za ade kura bon. Skafra wate. Sanu mame. Kwabena sare wakofa asem aba o. What's what if I with him? Patron. What's the guy name they say? Ake. Patron. Et you say a cobasa and I would na guntu so on your day. A police phone was answered, Dintina, or yes, son, or say, we hear me man with you. No more can say 100 dime, mammy. To be compared, Danny been over chan, I'm say, I was so assume me, and I'm the bar has seen. Okay, and ye mediation kakra. Enti mami kan sika ofan sum no ne kwa soa mami na so nsum sei patron ka 700 million 70,000 patron 700 million sika ni bi ena wo kunu ka so betua sei patron so betua 5,000 Asem mo fa kwamana papa ni picture ntome so mo fa nto so sa papa we ni didi atem no ye mo voice no emu da ho ye bo voice nyina firi ho okay ye twene ne kakra gumpa wa so ye nkoni nkutim na sisia Any case for your family, my mouth 3 times. Someone. Mami say, oh, mama, the mama crowd to win up, but now to be sick and I may have it. I know the correct. I feel we may back you and I say, there's a very one in Granny and now. Mamma, it was in the Maya upon some for the cash, some going out for others on a day. Some Maya upon some for what over just in the Maya or many men I owe. I'm going to a poor baby. That's all. One of my baby, I don't know about to know. It was limited. You could have me come to my saying, it's every day fresh, expensive. Every day getting to bed 1 minute. You may never be a glass of air. We must remove the sheet. We told me many answers. We took my motor and I'm in the bucket. And I will come out and I will back. You found me back or turn near my drinks and I do buy. It's in Ghana to 12 for this. It's more now if I get and so when you get more country, baby store. Or consistent, woman now, Frano Cry, Piani, Bibia will feel. We are seeing it to be found in the south. Mamma, tis story not make a plan near me one day now. You are sweating to our running friend knows.
Many men are sit down, many men and I as I said in heaven, so and I'm so by out one of my friend, and maybe over area or no more friend, and yet where storm boy be so few make you. I'm saying, then tell any Bible in one of I said, I'm a police station, and I'm saying, and a bit in Apple, so for I know I'll report no police for I I'm quite sure. So for us, to look at what they feed you and tap the mama just and cut the ship. And I see I did one bet you and I make massive. One bet you and I make massive. And to punish air cost to fuel. The flare will brap penny. Says all from you will be a flow of Mushina. We are in fee. If you be a fee. If you be a fee, and today I'm on it, will be one kind. One to know my friend, Miss Understand. The others will feel on your day, no near by your day. I feel, Obra penny across here, I feel of opera on your day. Oh, far. I feel one walk running through so many day feel. And my soft money be a woman in your pussy. Over there, and I'll run ahead. I got that man here, I dare change. I dare change so I run on every fear, so I to Asem so. When you pay your mama, what to Asem so? You know, police for there, and the foul to school. You only making come up, and will phone so. You know, better than Tavani and the other. Kwabena Sare, and aberwati ana ne twetwe nkomo kakra ne kotonkra ne na odunyame nko a atimdi a udidi oba ne yawade na be fam kumasi abonte so the nation's anchor ya already yankopon nhyira na onhyira nipa bia odi adwumade enumre na ensem na base ya na ye asefem sem free se oba ne okunu na ti omfie nnenim ni a ekọ support mpanyin asem bi ni adanse ayetwa ho bi na ye de aya adanse ebesere opanyin no se abrabo aye bu kura nipa ne nam ne ba bi una akohunu no na ase wodo no enso de na ba fie mpo na bibi ni na wompa amamere kwa so no wafa na aye fe na aye akono na wodo oba betena kurum na ne maami kan aturo nim na ye no kura kuro turodo no woka wanyem obiba na fe odeda nkofo manjoa ozu nim se woda hie kura no a wode ne nam na panyin ni munyamfo ya do picture to sui said ya wutiwe na wunnim ubonkum nim unifa ennim ne yesese wo yese eja ya na ho ahomte kakra wo etom ne bia brabo aye boni mu odene etom ne bia setre mo twema nanso nkomodie okasa de wana muntu ama nipa na ne tekura woni se onyanko obeye nanso bi na eni ho ebesere papa ipa ni die kwa so se onkomra biom no meye ne ma hote ne mfa asumdie mra no munyai sa ne ma na ya moye bible kura kan be ma wo ya busuati o ndi se wo mo mutimi control fia na nyansa be ne wum se be ma se betafrache wo no ba te se awarefo nsembi wo kura di kwa so otno ma no be pie ba bi si ugina se be ma no asovu na afiri ho na asumdie aba na ya sa anso asire biom se sa ma na ya no mo ware ewo na omagusa aware no no makofa foforo no de sa aba na baba bewuram no empempie de hawo bebreba because akura bi ho ba otwekura se ne maame otwekura ama ne maame de oba bewuram ma oba ote awade asesesi ya no aye mobo de ye besere se si esi abrabo kwa so na se mpo ekoba se mfonso aba ya wo baako ne ye ekoware a si yentimi control sa aba na mum ye mfane ngotena ware ase ufira busuamu wo nua ba wo maame owo miaje na tete na maade mame wa na ahwe me na maduru ba bia maduri intimi so betuma ahwe nso no ma osika akọ na akura na wuma na wakọ akọhwe wade o de ne betena wale foforo ase a nsa ankura ne ba ya na troubles ne dozo because ekobaso aye mfonso na se yetia na enye ne bandi no wotia no wan tia no so a wo sei die za na mafie wa ye bibie ho said ye nka wa wo ba no kuna wo no betia the same tia o de tia ba no ma ye so taa no endi yenwuru na efie ntimi ntuto yie na masere maami nso wadi nkurasem
na wo ye nyina wo sundu e mmobo ndimi heda nko kanimire kam obi ka kire ne se wawo ne be ma wo maka kire mu da bia sa abrabo aye bo no kumase bo ni kurudua yi mu no kwasea ye ne twembra ye nwoma kwasea ye nwale kwasea da bia me kasa asem we wo afidie we so edu ne be ma ne te sebita frache obetena na wo ka wa hye ne wa hye de a ndi wa hye wa sabi difo no wodi wo no eno anem so ye proud a me ndiaze na wale ye ne abrabo mu ya ye dinu ne be ma te wawo o ma ho adobeba na akope banche 5 cd body 5 cd atoso no akodwom akogye adwene 30 cd o de 30 cd abeso na de difufuo udi fufuo sa weekend na monday obedi die tuesday obedi die obatan enye na sem uye okay se nya ntro na utwa to papa iso dia na uye okay wo sa ba ma we ho esa ye proud say me sa da oba ma na mu say onsa amra me fro me ne me na ma me nwumienu uke ho nso ahunu nyansa mienu na ba wasa da ma sa ba ma kuro ya wudi ni wadanse tantanta gire asa timi no awo mienza ene no obetena say nipa we nsumu 7 na mi na sabe wo bia obezuzu ya gwo anja o ma ebi da wa nka sabe one ne wo sa amai angwa me pe no munyama de bi amfa anyew ye musa kura se besi ne obewatima kwa abusuye makoye ne ho ade papa bia na nti ene so ne kote sa amansu e de kura ne ma mu yedu na be ma wudim se sebita frache ni jimi yanyini sei utimi ne wotre ono a wanya ho ade efie be mu kura na ufiri afutuo be ne ye de mamo ankwa nchen pna twe bia no a no ma ye proud mumutimu ya mude obi to pepe oba hwe no amana hunu se mmene na wo na mahwe no sa nipa no kura ma brofo ne so na papa ba ya minim ni o ka kire wo no asa akoda hodi ena minim abusuya ofirim so ye ntimi nyina wachi nkonkodene embe ye ba ma ne hunu se akora na wafa no yobi de hye se betafrate ye nto na jeje mu because abusuya mo de hye na obi awotre oni bibi pa bia de ma o ma fie ma ye ne ho ade na mu ntimi nsole nka bibi njire no a ya na ma fie aye ha okay ndi yawo emre ni ndi ye ni besia na ke so nya hweye na papa no bi obi onu so ntumi ka ma ye ne ye se fata na asumdie mra. Okay, yanko Dank Natural Health Care Complex na orofo yanko je yadim entity ne ho ento infri yadim Dank ba infie dunani na ahotofi na manfo de frɛ no orofo pachi number 2 City Life Hybrid School no ne Dank ne bo ho pe ekena yanko obaye adwuma enwojo yade stroke no wotu ase nam san yade de oye expert yanko Dank we ye fon kwan ya yemfrɛ ewa homa we so 0266593330 0266593330 yanko Dank asyoye na nyoma ebeko akonkai pa ewo yadehwemu mi imi pro ofrew na imi pro se men kantre say ewo de woni kire China na China wo kɔ no adwuma ho adwendwene na wo kɔ meeting chechirenche afi na be bi adwuma na wo bi adwuma pen ana say adwuma no da so exist ya etiase odofo yenko na yenko enko ye meeting na meeting ekɔ ye no 7 days de nyoma pa ebebere adwuma no pa adwuma no ebetumi anyini sika ketewa bi na wo gi wo say return ticket no visa nyina no airport transfer ne hotel nyina no aduane abedi any meeting ho ka nyina no obaboa papa na nyoma akonkan pa orofo yenye imi profo number no ye no mo entwetwe komo bo abra ye ko China ne ye kwa meeting 7 days ye de adwene adwuma ho 0244924573 0244924573 ana 0503719515 0503719515 imi pro NSM control azigbilibo so kalu kagoka eye togbe ahabai keke yankonye nkobo ho ban e wo togbe ahabai keke ho orofo koye o maame ye koyo papa yi ba ye no efiri osika bia ntena wonsam da busase die na esi orofo koye adoye burunya bi wo wabusu afie no efiri osika ntena wonsam da busase die na esi de esi nyina togbe ahabai keke se wo ye baifo baba wura busuanim de esi bi obekwa akwajew empunchire bi da wo so bia no eye togbe ahabai keke azigbilibo so kalu kagoka yeko ne kogitugo haban keke mano fijasi akwantempon so no wo krobi efen bomfa usubesi bomfa hospital junction hono usi wa afre togwe be man koda na ba be fawo na de bi esefata bia no togwe etumi ede aboa 0244484747 0244484747
4747 we your official number to go buy keke ebefa na watumi aboa Lawson beverages what the Lawson Herbal Mr. Aboagye so Lawson local Mr. Aboagye so the remind capsule the remind bitters yentwetwa bitters ni bi yemu bobi yebetumi atibi edipa na fofo abo edim yentwetwa the remind bitters ni bi aponto na badin to ne yiyo ni nyina no the remind bitters na obi kra wo pe bi aton no ate so emfaso no Lawson se men kan tro say akonya no enso ewo ho ebeboa pa yefre wo mo ahoma we so 0242133577 0242133577 not for yenko na yenko pe Lawson beverages in nyoma ni bi na nkon kan pa bia de no ane club bia eno ane club for club bia no oyo ba pemfo a untumi nom saa na ni fie du nwotwe club bia mfo asem koso aponto ne abadin to nya club bia betumi aboa pa medical ka che say untumi enkonko no gere anase nsuo nko anfanse wo club bia no na deda TV no so ne ho atiatesu akono papa club bia ano den papa chale yintwa ne hoto pa aberewatia Ofoso bema medase papa ye na yenua bei meka kire ne se wadi nkwada asem ewo kwan bi so na oma bema no mayo etre eye ne ba anunti no na wonhu se o je no ho mranti ehine ti ase o se akwada bia wasi so na okofa bema jinje bi ne maame moto ni fo saa ya jai bema echi die no fa nkosi hwe o ka chi ara dan fo so ntu ne ba ne foma no ofre no ne kasa o de ma ya pa de mama ya no nde nimtia onde onimtia oh bema no ebe ma no atre ne ba anontina ya na otimi ma ne hu sane no ofo so be ma obi a wo hyewi bia no mbeka akere wo yeso o mu ko ase adi wase ne be ni moja na ni no de ko enti e ba sa wo be du sa mu fa cheme se ne esiti na meka no obedi wa ma hu nyina sa no kama enti e ba ne sa no ofo so be ma e ya na o mu ntimi nyedai enya sa mema na tidie otimi wo so no style bia bi play plan no e ma no so mo pede mu ohye into play plan sa na no hu so kodware no ote ya wona so say be ma ye be ma basa o sa ko ne ho ntokwa wo de bisa so wo kotwe mpena be ma no kotwe mpena no hu ya sengo wanko ho ntokwa enso wo hu onya hwe o wono aye sa bidi no esa aka ho ntofo so be ma e ma ne bi fa nyenyansasua sebi ablabo no enya sa wo ne be ma ne ho ode wo mpem na wo wo so wo mpem nko ane hia pe be ma na adwen mu odu be ma o wani suade ho obotai papa e de madaache na be ma ne de oyo nyina ese be susu anke ya hye wo ma wono wa first one second one third one was akwasi so first fool is not a fool second fool is not a fool but third fool is always a fool etie nua bei wakọ esan na nya ba wie na be ma no fo so be ma onye cheba be ma ne nya cheba baako ennese wo ba ho no wo hwe ne attitude bia na wanya be ma ne monyamfo bi di na chi na wo ye na ademakum nipa ya ademakum nipa na mo frem ayedai na mo frem ademakum nipa de menya no what the 5,000 afọ ba 14 years wo bu ni kwase ade di ko na busu ho anye ne ho ade na wo miensa na medome ma nkwala no mo fi wiem anase dua so na betetọ be ma no na wo pia wo mo ba asase so saa kwa wan firi oba se anase enye oba yem na wo twam na oda ye bo so me nkro na akire ansa na mo ba na wo do ma na sa wo twa ye mo firi mu ba ye no sa wo so wo tan no eno no odojinjan be no fo so be ma oba fa ne sa wonye but wonye kulampo no wo hu ade bi wo no ka so ne ntra so many years na nye ne ena bema bi wo ho na adwini senti no manyini hronton so na adwini senti na wo ba wo yemba wasene mu ba wo kwa akoto wo ba ya wo ne da se na se bo se na se nya de watena ho a all these years one tenka no se bia na ekwa dem a na se yinka ena wo ba nim na wo kwa akobie sa na ma we so ache no fo so bema emema ne bi wo ho a wo munyini no munyai sa na ma na wade no fo so be wanya wade mpra wade no mo kwa encha da nya wade papa bia ena be ma no so kra wonye na adwen se bi oni we se ba betena wa asundwem ento fo so be ma de e ka kire no wonya sa se hunu na wo die no sa wi kasa na wo no so no onyai
Aba said to be said the one to ne ho basa bi. Once when the afi and I took one so nam takwane e ha say oboase he ya. O me anyu ne ho no pa de Asem Papa bi no me catch of so be me kan yiri bi no antia ye be kan yiraba. Said what to me for be yi ekwase amprenu mfa ma ne saa. Enti won hwe no wonya na sede anya side be gina mla no fo so be ma no akwakoyi ne ho anu ho wo bai so woni ne ajapade bia na mom wodi ne wo sikasem eso edai wodi piano won sum no aka 70,000 nya so aka ya ne ya say kopeja 70,000 na ema no enti se bia ba ye sasa makoma mu pa de 5,000 na menya 5,000 menya hwi biem enti so na da fro ba ne so ne enko we nyine ehwe fa ofo so be ma yenko yanim ono ote ho no Asem o omna samu Vojo na damfo na ba damfo se so me ono da ka tira damfo ne so sorry no na damfo no ni munyamfo bi o damfo no so kan se ne chere na damfo no se akoma plan pass se oba na ka 70,000 no just 70,000 so be nya sen no ni nyansa kan be ka sa be na damfo no ni nyansa pa kan be ka sa be nkwa kwa yi oda to bi fie na we do ni nyansa na ni pa bi wa sa ya na wa sai okay afosho be ma yenche atiefo ni arefo mejidi yese edrume bi amedika kasa awade Ghana awade ne mprantwen ye moye homoden na anu ya ne ye bi ahwe na sa simoni pamfantu honfo anya chopa bia na be mako ana oba ko na odi nsi so nsemfo na okwa na waba bebunku tudwe ne wosu ipebu pretende pa di pebi pemme bitimi bunku tudwe ne wosu mesiro de maye bia facha me na obehwe na esinko nya se oba be ma no hwesu a wosu bekwa kuku me ka kire wo se nipa nsua saade no mema wade bi ho no ma oba no one ne teno onno no ompe no batia na edrume bi ho no ma ye oba bi ho no fosu anajutu okrokwa dediro na afre na obeba tisa oba no ya na se edrume bi ne se ofom na ya na wo wadwen mu se oba we de hen me ye ne se kura na anadwo kura me friend kura beba enti ma me nkopa achew satan no de kayo ni pantene pa e trick pa satan no de ka because services bia wo pewa wo de man intentem nti de ya no pretend no su no pa achew enne me ka sa se mu ye nya achew pa bia na se se usum nya achew pa bia na se se usum achew pa bu nipa no ampa all no hwe nipa no kwan wo de wa fa so from day one mami wo mu se ye kan wa encourage wo ma no ma bi sa na ye be kan fa ai we nkan no ma bi ase bi ye be ka so ye be krokro tie ni e pa se be ma pese se wo ko fa be ma no wo amanoma ana wo mampanimfo bi ansa na wa ko fa na se be ma no edru bra bi no ye fed up e wo side a ne ma no aye manoma no de wonye wo mu no head akofa na betre fie ho tienie pa wona ne shade ma no fidi ne nsam edenam so ma ukoka bi o sei se o domede a asante kasa na kasa bi o aye fidi sum bi o domede a na domema enti se o tame ma de ne ko no de gina so no apam de ba ko ba bi e ba ko di asem bia no wan ko champagne fo bia omunim de pa na ne de sa kasa na to na be ma na ko fa se o ka cho so wo ma na fe de na nkwa wo tan wo mani sa na te de untimi ntune sun na onfa ha ban hyehyem ne aka ne sa asampa be pote pa ne bae hwa asema wo ken akura timi gina ho e ka sebentuma mu pen abrono no onfa woda wo se ne papa se abrache papa otazu mpacho ukunu wanyina na so sha wanyini wanyini edu mebi wa mese ofosu ya na dansen bi abete senwiem emaya ye no mo type ni ade obi wo ha ma je kokrafo ne tua je de mo mrantie na mo hyehyɛ mu ntua hwa kokra bi agimi ofosu akokra bi hweba abrante bi hweba na wade nyina na accident wom accident nese okofa aka konya accident wo eni kwa na ya accident wo awale kra accident wo edu ye wadwen se wanya panimu bi na onimi nyansa panimu bi agimi papa asema wo ke minim ne dade but how say mafia kasa bi na ono oba bi e kasa na se kodum pempejo no oba ne bobo me se meje 1 billion
ɔbaa nso ne ne kyɛn ohun sɛ ɛdɛ wo kan 500,000 krada o kan wa wɔn hu saa bi da sɛ woyɛ obi a yɛ badwen ba o ne ɔbaa ne bɛtena ne yie sɛ o mpɛ na ne bɛtena se ayɛ bɔkɔɔ sɛ ɔbaa bi ɔbɛ pɔnte sɛ meegye 1 billion bro no no tran yɛ no wɔn hu sɛ o ka sika wɛwɛ da no ɔbɛ so otwi mako gu ho ɛyɛ sɛ ɔbɛ ma no sua nyansa ɔbɛkum because nsɛnniɛ ni a ɔbaa ne na ne yie ɛyɛ dɛn na ɔbaa ne na wo mmiɛnsa so ɔbaa na yɛ mfomso kɔ so bɛɛ mɛn sisi wato no ntoma mu pɛnti sɛ deɛ wɔkɛ ɔbaa bɛtuma si mɛmɛ bi yɛ saa ɛdɛm nkɔmɔ nyinaa na bufuo ba ɔbɛka ne nyinaa eti ɔbɛtuma aka saa ɛyɛ dɛn na bɛrima wo ne ɔbaa wo mmiɛnsa na wo ka hyɛ sɛ ne nan ho atwatwa sɛ bɛ wɔkɔ ade amempɛ sɛ bɛkɔ sɛ wɔn kankan ampɛ sɛ bɛkɔ ka wo kasa na nipa no mu ato sɛ obi kɔ na yere ho wɔte saa pɛ na n'anum ato te mempɛ sɛ bɛkɔ na mo mɛma ebi mu nhwɛ nyansa aposifo asɛm na woka ne deɛ wɔn deɛ na hwɛ na wo kura ɔbaa dwo so kura aposifo no bi pɛ akɔhwɛ na wɔkɔ ayɛ naked na wɔdan n'ani da bi o hwɛ kurom a Oforisuo first food na abrati aka no me first food ye me fu ana no oba tene se wakoto se wakote baabi na oba ne de aduro gu wadwane mu a am wadi awu a ye kwete so ampa na oba na pa achawo ye se first food wo sa tra ma second food aba da bi me first food nti no ma bi ho me se abibifo especially Ghana me se ye nye ye ma na ye mama na ye nye enti first food ye me first food Mami, first one, ankoye. Second one, ankoye. And then as I come on the third. I don't maybe you two food, you two for my young man. Be say, I don't know. I shall say, I already know. And to me, your dad goes, baby. Who dear Janoko told you, and yada. And Jan is Mubium. And Simubium. When you move a quiet change. Remianza. Owie onu wie wagye ma ana sebe on hwe ne makura daache ne mane warrior asantefo gidie yese o wa ne papa ni wode a ene se na wonu wayi wasinche no ayemobọ okay se sa na ebe ka no ntia se na busuafo ntie ponko bodam a ni wura mo odam abrantie se papa se akokro so oduma yoda we a mafia se kwamna sale edin eda so kra no edin kase pa se wan hweye Mami oto no so sabe wo hwe nani ase na de wasa pente ni tiri a won fa nche wo me ka kire wo se mami se me hwe wani mu a won fa nche no anu aka no eta busuafo amodihie ni no se modihie se sabe mpe o me ka nkire mu a asem na chatisi eti mon ka mo ne papa mami nsi nkonwa na 50 million fa handan tete to Oforisuo okay kwabra sare moma ne ntiase se baabi ani fie kɔ no ɛkɔnkan na beginning no de kwase abuo na ebu maami sese wo si hwe won ntiase na me baabi a mehwɛ kura ne atemdidi a wadidi maami di akyerɛ wo ba no ne maami di nkɔmɔ a otumi de se no se maami kogina baabi se kwada atemdidi odi adi mi ja beduru baabi na aba no yade yamfa ne fa ni sa na eduabo aba anim kwase enko na ade agu maami a wabu ni kwase a wansa anye ne ho ade obi nka kire kwabena sa ade se efre na ke se onhwe na brabo yie ayese wakofa wo ba bibiem na oba no na mesu ni brebre menka se owu omfa menko abrabo we ni tetesidi se kremu aye de kra no betua be 40 10 no de beka ho enu tinadamfo no ne ba ye no sabia ku sabia nyado se wo ye badwemba pa no ne ba dia ontu ne fo na won so to mami out anya sa ye de ne be fa mra kwa so me ka kire ne na no pei me ka kire no enti bi kwa de me so odam ho ko no ma hu sa de wo keka kono ankasa no enso ani de o ye no emfa kwam so baby dana chipa de oba no onhwe na brabo ye efrise okoto sa abo bitimi nwia so akase so ye so nkase so me so odi bi be yewu amote ne de ma me ko akoma to ye mu ate wa ba fie me mente ase se me ka tire na nsa na mi pia bonten so Ghana hanko anu ntu kwan a no mo tu kwan akra me yire wo mo betu o sika me gie afri won ho tikwa akoma to ye mu ate we ni Sompa Asem Mpe Nipa no 0551 931
0551 931 931 0548 931 931 0548 931 931 ne ko homa no so kakram na sisi a efiri se kwabena sade ade a woyi abreho ahomete na baabi a ehukura ne se udidi oba ya tema kire wo baba na wade na didi hu atem no na baba na ontua bi. Hello baabi afrefre udi katachi no okay so baby ata e chabe da seni na da class na pa mo yamanda na manya atantema ni se se de communica ebi wa wala kontia wala ati ebi wa ko wa ni so the baby ata and so the pan is to wa wala ni to see that we are ni so we ni see and then come to we go na so the tuam anamo pa na so the ba na na we see that person. Hello Oforisuo. Yeah. Good evening. Maje so katachi. Patana mo tese. Kama pa. Ina masipa ne. Na papa mo ko makana mani asantuma. Papa no wanya dio. So now kasi tell papa no no fike to papa. Enyo. Oh, well see papa no bit me akora na support this one and correct because I me care na hubita. So na hubita pa iye. Hello. Good evening. Maje so mame yenti o. Yes, I can na phone Joanna. Okay, Auntie Joanna yenko. Jamani na master. Ni majuma pa mo ya mi shira mo pa. Hii fora wa yo mo ndio atini bibi. Isara tempana sense jai. Ito nyama na sa. Kwa ndio mefaso. Aje aisama sisara shi ya mo ya manawate. Yo. Hello. Hello fo. Yeah. Ashini. Yenti o kajeji. Yo ogo ohwe kwanya papa no de mame no fa so o de mame no akwa hia mwadi na fa titi mu pa wa bunu kwase 700 million na o so oje kwa ni mi hu so de ache papa e kan sente sa kwa mame no e wo so pepa fo so no de papa no fa sana papa no okay. Hello yenti o mame mi ga cho na aje ja majo so obebe ma nana mami tio yankopon kama honi papa moyi na dia no kan de we are say no kula kai ba ko e bla kai an o kan no kula yete se ku chantro dia se yumfa apala e ni kwa wali asi e ku cha amipua ana papa mpua o se bi bibi ya yempe yi ku bi ni mu di no se ya sa o ni bibi o adi bibi se apalauri akula kwa wajira apalo dunia sema bitu ya ka chiro ba aminu dunia bitu ka chiro no anya se tole ne wo ya kula kuna na ba wali ini peswa mamida uye na se mu mi bi ko ba wo papa no wa ya se marin naye. Hello last caller ofrefre he na mo ti se Nyankopon wo tumi adanya mi se mo fi ofrefre fe no pachibo ofa yenti o pachibo yenti o pachibo o mano wan ka sai anya je ko apata to ni ka sai o ni amse hello meti o pa papa no ina ki chibo klasi na ya ko isi shado Quran ni ja kasi ya kire yire wanyadi okay sa 700 ne kura iswa ye de be famra kwa so efrise kwase abu abam maami kura na ese ke ko hospital ko hwehwe ne yem ho because awodi a epie sa no de e ma so ma ho odin nyina no no na ukofa kwa doctor bia sa ma na be woni paneye
It's not my trouble, my view. 39. Unya menses 39. I'm just what yare. Wama wo yare. Mami sanuate. Abirwetia. Ofoso be ma kwase bobi ekoso ewo oni obi ntem onto ho ase yade bi honhom fam yade fam problems bi ada wo face wa brabo na Asem Mpe Nipa dwumadie for you say we dey for you and into wo dia ne so be for 0243 585878 0243 585878 and 0552 095593 0552 095593 be a befre bia na yebejo so yemfa happy birthday enkoma ekobe jesse sempremo bema obed no ono do any remu Sompa TV MC ahwa ena odini dwuma it's your birthday me doba erade nkoso ehira na onye wadom so from fradom bullshit man bullshit man erade mo kwatenti ahode ni apomudin wo mu na o mercy council emra wo bottom the most important na ye bompa ya sere erade eno no nyankwada me dofo happy birthday to you sanso ena Mr. Boache na Boache no wono so eye marketing manager water one media limited and no birthday I didn't catch why is that me kuma ponche last year was it this year me kuma me ko baby asem kum Katia Boga and day. Happy birthday to you, manager. Rade koso anya wo adom roso na woma wo mpagya ne nkanko e wa brabom na bibia so entimi enkoye enfama foso bema kiss me se hwi bekwai na ono so wo ye listener ba ko pa we say ye viewer ba ko pa na wasi enfa happy birthday Emma Kulu Samuel we a student we for College of Education and na wa woda kiss me se yankan cho so do papa tema ene wonim de ayankofa mapa ye da wona wontam no wose twede apoba se ya dom se wonkoso ama emu enyere na oma wonyicha ahoden ne apomudi wom na enkoso ne panso emu so enfama so do papa ye happy birthday to you Same erade enshop before so be mafa birthday me no bi wo ho birthday bako enso e wa ha Perry Kofi Boaten Perry we Perry Fanwe Boaten we me yonko pa police ni na ne ba no Kwabena Boaten 2+2 na Jennifer Asante ono so wo Asante Mampompe wo Simodena na no ono so nyame ato no ne nkwanem amakoda we nani so hye akoda yi nani so hye papa na de wo so ye Perry Kofi Boaten ne papa ne Benjamin Boaten akodai wote swami heye ono so de Perry Kofi Boaten ne papa Benjamin Boaten Stephanie Mensa enso eye ne maame akodai nani so hye we wanya afi na me se me birthday for no nyina ni so hye wanya afi we yamfa binka no ho erade kwaso ahira no ma fie pi emeka maame no papa so mu do papa ye nyamesoro ena osrese endwaro se be ya brabo no bibia betimi akoi na nyansa ne nimde enso enhye ma foso beba sorry Apostle Continuation Church ewo empatase akoko super se na Stephen Odru ene senior pastor no ena di nyame asemo